Sakalang mialiwang sangkan nung bakit pigpilitan tayong luklukan ampon ibalangkas ingke katamong bayong Paris Pastoral Plan ketiking parokya ng San Jose. Mapilan kareti ilading makatuki. Muna, mayari na ing implementation phase ning matuang Paris Pastoral Plan inyang banuang 2020. Ding programang inumpisanda ring milabasan na kura paroko kailangan isundu at palawigan pa o ining kadwang sangkan. Katlo, kalupa na mo ning pamamiye pansin karing kapatad tamong pakakalulu. Kapat, ing rekomendasyon ding matuang manungkulan king parokya kalupa ning miyang ubiye Dr. Enrica Reyes asinabing kailangan tamong tutukan ning human development ding manimuna king parokya at ding kakatamong parokyanus. Ing tutuki, ing daramdaman tamong mungkahi ding mapila na parokyanus at ing personal na pamagumasid king kabilyan at pamangailangan ding parokyanus. Dapot ding delanan ampon dadalanan tamong hamon ampon oportunidad kaya kaba na niting pandemya yang mitulak kaya katamo ban misip bayong paralan ban lalo tamong makasuyo karing kaya katamong kaparokya anting metong abalayana ng Diyos. Ingabe-abe tamong pamanalangin, abe-abe pamagobra, ampon ding dakal pamipagsalita tungkol king kabilyaning parokya, ading kaya katamong kaparokya. Meging masala kaya katamo ing kailangan tamo ping magplano. Ban mi ka-focus, ampon direksyon, ing kaya katamong abe-abe pamamakibat, karing pamangailangan ding kaya katamong kaparokya. Inya king malati tamong paralan, sibukan talang pintalan at kitnan dahil makalawot at pakakalulu ng miyembro ng kaya katamong parokya. Kinomustan tala, pekiramdaman karing karelang mialiwang kabilyan. Adwang bage ing pepayabot na kaya katamo. Muna, kailangan da ing saup king karelang kabiyayan. Kadwa, buridang masese ing kasalpantayanan, lalong-lalo na ing kasalpantayanan da ding anak. Inyang May 1, 2021, pigunaman ampon penga dyan tamo ing ikit at dimdam tamo karela. Ing kaya katamong karanasan king pamamuklat community pantry, tiro na naman kaya katamo king esapat ing ausandang ban-aid solution kareng arapan tamong problema anting metong aparokya. Kailangan ing pamanintun mas epektibong paralan king pamamiye pakibat karing lalto pamangailangan ding parokyanus. Inya lalo tamong may kumbinsi ban miluklukan magkonsulta karing leader ng parokya at karing ordinaryong parokyanus. Kalabas ning pamagkonsulta, may gumpisana ing makabang proseso ning pamibalangkas at pamisulat ing bayong Paris Pastoral Plan ning parokya. Deting parasan, bunga nala ning pamakiramdam karing meganap a pastoral consultations inyang July 2021. Ilangening makapalub kaniting bayong plano pastoral. Kaya di tamong mikplano, kailangan tamong kimot. Emuing pari, emu deng manungkulan king parokya, ding kailangan manigobra, ban mi kakatuparan la ding kaya katamong mayap at agimpan at parasan. Itamong ang parokyanus ng Apo San Jose, kailangan tamong gawan ing kaya katamong dake, ban mi paltutula deting paninapan tamo para king kaya katamong parokya. Manan na sanang ing kaya katamong malalam a relasyon king Diyos at king metong at metong, gawa na katamong mas masigasig ganap king kaya katamong abe-abe misyon a maging balayan ding pakakalulu. Ing susi ning katuparan dareting tagimpan, yapin ing mas malalam a relasyon, mas masigasig a misyon.